Imamo dvije utakmice sa Njemačkom. Prvo igramo sljedeći tjedan u nedjelju i zatim za 3-4 dana idemo gore kod njih. I naravno da smo sve uzbuđene, sretne što opet imamo priliku biti dio reprezentacije i nadamo se sve da ćemo dobro odraditi i ove pripreme i utakmice koje nas čekaju. Naravno, bit će teško, ali imamo 7,5-8 dana za spremit se do prve utakmice. Ja i dalje vjerujem u našu kvalitetu, iako smo mlade, ajmo reći neiskusne, i teško je možda u glavi se i boriti sa tim da igramo protiv ekipe koja je daleko dogurala na Europskom prvenstvu. Pa pratili smo ih tokom ovih velikih europskih i svjetskih prvenstva. Znamo da je to jedna od jačih ekipa i da imaju titulu favorita trenutno, ali na nama je da se borimo i trudimo i nemamo što izgubiti. Meni je ovo nekako utakmica sezone, zato što stvarno bih htjela otići na to svjetsko prvenstvo, barem jedanput u svojoj karijeri, tako da se nadam da ćemo se dobro pripremiti. Imamo tih 8 dana do prve utakmice. Vjerujemo u ovu ekipu i kao što sam rekla, ovo nam je stvarno velika prilika da dokažemo svima da ipak mi nešto vrijedimo. Pa dobro, mene baš ne interesira šta je na papiru, ko je na papiru. Bitno je da odigramo srcem i glavom istovremeno dobru utakmicu, da damo sve od sebe. Ja se iskreno nadam pozitivnom rezultatu, ali kao što ste rekli, oni su favoriti, mi nemamo što izgubiti, mi se samo moramo baciti na glavu i dati sve od sebe da pobjedimo. Vraćam se u Koprivnicu opet. Drago mi je naravno, pogotovo sa reprezentacijom. Tamo još nisam igrala sa reprezentacijom i stvarno se nadam da će ljudi doći i da će nas podržati u što većem broju. Dođite i podržite nas jer bez vas smo nigdje.